Kumshi benta ban penya syakmat kajing ekren ban penbait no yuput usam hapdeng ka jilla Asam bar ka Meghalaya ka sarkar MDA hapo kajing lam menteri rangba ukonrat konggal sangma menta ka sengi ka khatsan tarik uno pra kala pelong ki kajing lang bat ki CEM jong ki Artli ki district council kata jong ka KHADC bat ka JHADC harangkat ki khli nong sensar nong ka rikhasi jaintia kane ka jingelang kalong kasin ka baningkong ka balakhot do menteri rangba banyakran halor uput usam hapdang ka jilla Asam bar ka jilla Meghalaya hakaba nakaliang ki boundary committee jong ka KHADC bat JHADC kilada ban ay ka kaipot katkum ka jinglap ka jongki hagi benta khaput ni ka jisha kamli kasin ka baningkong ya ka ba yo ka kendu ka government ada yang jingade ka ni ka khaput te kiladon ki regional committee apa ki debat ki jogi la attend ini tentang West Kasihil pada Kanwai district begini pak ketika sin ka baningkong apa yang siam pada kabinet ke dapat ini ke district council siam ka jain pada yang bat tunjuk kata berambut ke MDC bagi create nong sensia ketika hangka bagi keren ini ketika ju sebab kenapa katanya untuk boundary committee minta kasih nilai IT ya ke report comprehensive report ya ke kan key facts and findings ke bengi ngilam bat kumju ya ke annexure ke babun ba bat nila summit statistik ika recommendation jungi kalau sebut kalau ba ke main ni kalau ba ka sarkar ke depan giat baik kum ka paragraf 20 juga sekitar akaba ka area jong ki jaka ki bahap ko ka kasir autonomous council kinde kita jaka ki bangin claim pen scam yang jing claim ke jongi pat ka sarkar asal nila ai documents baru ki bagi submit ki hima naduk ki sanad naduk ki notification ki repair naduk ki map repair ki bana ki hima baru jo ki area ki badan ni area of differences tinggi la submit sa government kumki referendum ta ngila ong baki ngila ay ka appendix jong AD rules ka kumbakitem ka AD rules la form aka 1952 dikitu isnong hi bahab ko ka AD rules ka jumi apo ka United Khasi Jain ka Hills District Autonomous Council kitu hi isnong gi bahab ko ka jurisdiction ka jumi kani ketika continuous process kebangindang yang keren bat unsa bishar mentana kalian sarkari kini ikut stakil lagi bagat halai kide ki ju hi namar ba ki hima ki jungi ro ha kini ki kendiak benai ki bladap la summit sa sarkar kan tharai kan nombia fair kata-kata kan yawan kumju tambahkan kamu nai kumbaka kamu biang ketika report bagi ada kalian kejungi nomor bagi la kham la asih sanad ki balong wing lagi dokumen ki bapat scam shu ya ka jinglong try kejungi syuaka jingyo ini university tapi keju jingtan kan ya menai pemborong ketika kajin ya perlu jumut kajin panjumut nagi anak itu council lagi doloi lagi ramai sinong jong itu di sinong sebetulnya kok di diskusi ketika cuy haji assalamualaikum kadangkan menai hakat haji nyeri bakar tasirah haji nyeri jong ikam kan disitu lemak itu untuk kisah tadi maka samro kamjungan itu Andailah manda wan pakali pun bagi pembina yukun dan dapat kapal maka donka jingyak kikore ya itu benta juga nauta maka belum yang meneh ni kan misalnya ada nak kalian jongi nak sesuatu jongi idon dokumen idon dokumen bapak kita senang bisa idon mensuah ilaka itip hakuri ilaka kelatan lagi kebaju hap apa kejepit yang konsil na lentia anda minta kembali anda itu diberi don hati mereka kiwan ban approach kikwa ban pa kikwa ban ya don seka Meghalaya
Kaya kita minta proses kita nilai itu dan ruan pan dan tinggi dan bak nong tinggi dan ruan pan sana kita beri kebar ada kepala atau nilai atau kepala kan. Ini understanding wasa keluarga.